وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين. ثم إلى أروي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه سيدنا عبيد الله وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروع جميع ساداتنا على بعلوي. ثم إلى أرواح جدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى جميع ثم والأولياء ثم إلى أرواح العلماء والأولياء والصوفياء المحققين أينما كانوا في مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى الحبيب حامد ابن عمر بن شهاب أصولهم وفروعهم. ثم إلى سيدي علوي صاحب الحول الحبيب السيد علوي ابن عباس المالكي وإلى أبويا محمد بن علوي المالكي وأصولهما وفروعهما ومشايخهما وأساتذتنا. ثم إلى الحبيب أحمد الفداك وأصوله وفروعه وولده الحبيب الأستاذ محمد بن أحمد الفداك وأصولهم وفروعهم. ثم إلى أرواح جدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى صاحب الكتاب سمت الدرر الحبيب العمام علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعهم وتلامذته وتلامذ محبيه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمة والدينا ووالدهم خاصة بعضنا بعض المسلمين عامة. وبجاه من الله يفتح علينا وعلى أولادنا وعلى من تحت حسناتنا وعلى من يتعلمون الطالب أن الفتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا من العلماء العامرين والراشد المرسلين. وعلى أن يحن الله يرزقنا الهمة والقوة والصحة والنشاط والحركات والبركات والسحالة والجمالة ميسرين تجرب الخير وتنفع البلاء. وعلى أن يحن الله يشفي أمراضنا وأمراض من أوصانا بالدعاء شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء اشف أمراضنا وأمراض من أوصانا بالدعاء شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما. وعلى أن يحن الله يرزقنا الحماية والرعاية والحفظ من كل أذية من الجان والشياطين ومن كل حاسد وباغض. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بهبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه
المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المهبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطرز البرد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا غضا بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قرأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حفظة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار بتعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة فتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما تضمن الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد صلى الله وأشهد عليه أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه للخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه وكان بظلمة الجهل المتبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوصيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها الروح المرسل عليه به فينبسط بقلبه نور السر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صحوة المجد بقربه وتفايأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أترى الأكوان بنشر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير خلق الله يا نور عرش الله يا ذو غريه الله الله يا خير خلق
التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونور حير الأفكار ظهوره وبهر
فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بأشر من شار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلمين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تؤرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. بقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعي تشوق إلى سمع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتراوحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس تتنزه في هدائك الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة
فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فلمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على نور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سميت باليولان. صلوا على نور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سميت باليولان. أهلا وسهلا بحبي يا من سكن وسط قلبي وفي الهوى صار حسبي. هذه مقادير ربي. صلوا على نور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سميت باليولان. وقد أثرت في دهر أنا عقايل في أهلي وقد أثرت في جهلي يا ريح الأحباب هبي. صلوا على نور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سميت باليولان. ما حد بولي قط مثلي أنا عقايب في أهلي وقد أثرت بجهلي يا ريح الأحباب هبي. صلوا على نور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سميت باليولان. يا من نظر
من لم يثم المحبة فليس له تطيب به صلوا على نور الرحمن نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سمي قلبي معلق معه في أرضه وسماه وليس عندي كما هو عرف به يوم غيبي صلوا على نور الرحمن نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سمي قبلي أقلب خصالي أيامها والليالي البحر والبر مالي وزرعهم من وحبي صلوا على نور الرحمن نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سمي يا ليت لي عين تنظر أو عنده كنت أحضر نرعى الجميل ثم نشكو أنا مراعي ولبي صلوا على نور الرحمن نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سمي يا ليت لي عين تنظر أو عندهم كنت أحضر نرعى الجميل ثم نشكو أنا مراعي ولبي صلوا على نور الرحمن نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سمي قبل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ على قلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بكل ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه
متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبو يا هل المساني فهزار اليمن غراد واستضيء بجمال فاق في الحسن تفرد عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي كل حمد جل أيام سوره العاد إذ هبنا بوجود المصطفى الهادي محمد صل يا ربي على من اسمه طه وياسين المشفع بالقيامة من أتانا بالبراهين رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبال كل مقصد يا رسول الله جئنا للضياء صديق الله نرتدي منك الشفاعة عند
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada dua anak yang akan diresmikan namanya, yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidahnya, disetujui oleh yai dan neneknya dengan nama yang bagus, dengan nama yang baik, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa'ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah, dua anak ini dua-duanya dengan nama yang bagus. Pertama, Syarifah Fatimah Fakhirah binti Ali bin Ridha Al-Madhi, dan yang kedua Ahmad Hasan Ghazali bin Muhammad Adriansa. Semoga dua anak ini akan menjadi anak yang saleh dan saleha, anak yang saleh dan saleha, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi qurratu ain li Sayyidil Kaunain wa Ashrafis Tsaqalain Jaddil Hasan wal Husain ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila habadin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن دين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السحى بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walamma nazama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyati uquda tawajjahtu ilallahi mutawassilan bisayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa an yaktuba amali fil a'malil maqbulah wa tawajjuhi fit tawajjuhatil khalisati was silatil mawsulah.
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين بغايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم غاية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب
وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم نسألك بحق فاطمة أبيها وبعلها وبنيها وميخا نسألك الله أن تبارك فينا وفي أولادنا وتضرهم ووفقنا وإياهم وارزقنا برهم اللهم بارك فينا في أولادنا وتضرهم وفقنا إياهم وارزقنا برهم اللهم بارك فينا في أولادنا ولا تضرهم وفقنا إياهم وارزقنا برهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Bis. Tahlil bila Yasin. الفاتحة والتحليل والتسبيح والصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهدي ثوابها ونقدمها لحضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وطرته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وابنه وبيد الله اسمه أبوه الأستاذ الأعظم سيدنا البقي المقدم الحبيب محمد بن علي بعلي وسمه إبراهيم والمقدم الثاني عبد الرحمن شقاب ثم إلى أرواح جميع آل أبي علوين المكان من شريك الأرض إلى مغربها ثم إلى أرواح متقدم من هذه المنطقة وهذه الجزيرة البلاد من آل أبي علوين من العلماء والأولياء والصالحين اللهم فقهه في الدين ثم إلى أرواح متقدمين لهذه المنطقة وهذه الجزيرة البلاد من آل أبي علوين من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا صاحب المقام الحبيب حامد بن عمر بن علي بن شهاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وجنة رحمته ثم إلى روح لم اجتمعنا هنا بسببهم خصوصا الحبيب العارف بالله عالم العلامة الداعي إلى الله أبويا السيد علوي بن عباس المالكي ثم إلى روح الحبيب الداعي إلى الله أحمد بن حسن فدع أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته وابنه محمد بن أحمد بن حسن فدع أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته والدينا ووالدهم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة برحمته ويبعده علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورفعاتهم بالدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قل هو الله أحد والمعوذين وهم اجتمعنا هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنات برحمته والدينا ووالدهم خاصة وأنباتنا المسلمين عامة بأن الله يتوشاهم بالرحمة ويسكنهم جنات برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه في السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي وما يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين صل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين صل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين صل وسلم على سيدنا محمد بالمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الرحمن عليها وأنت خير الوارثين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وحسين تقبل ربنا قرأنا من القرآن العظيم ما حللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده ما استغفرنا وما صلينا وعلى حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى أرواح مهاجر الله أبي أحمد بن عيسى البكير المقدم أبي محمد بن علي بعلوي وأصول حماء وأبو الرحيم ثم إلى أرواح المقدم الثاني أبي عبد الرحمن السقاف وأولاده الصالحين والمنتسبين إليهم والآخذين عنهم ثم إلى حبيب علي بن أبي بكر السكران وأخي عبد الله بن أبي بكر السكران ثم إلى الحبيب الإدروس الأكبر ثم إلى الحبيب أحمد شهاب الأكبر ثم إلى الحبيب شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن والطاج علي بارس ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من حبيب حامد بن علي الحداد وأخي أبي محمد بن علي الحداد ثم إلى رحب علي بن شيخ السقاف كبر المقبورين مقبر السقاف ثم إلى صاحب التربة الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى رحب عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى رحب عبد الله بن سالم الكعب ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى رحب أحمد بن عامر الكعب ثم إلى الحبيب علوي بن أحمد بن حسين ثم إلى صاحب التربة الحبيب البركة الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب وأصولي وإبراهيم ثم إلى رب عبد الله بن إدروس بن شهاب
ثم إلى روح الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى ثم إلى روح الحبيب Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abi Bakar bin Salim ثم إلى روح الحبيب Pangeran Syarif Ali bin Husain bin Syahab ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسين من شهاب ثم إلى أرواح كافة الأساتذة والمشايخ ولمن له الحقوق علينا ثم إلى روح صاحب التربة صاحب المقام الحبيب حامد بن عمر بن شهاب ثم إلى أرواح خصوصا صاحب القول حبيب البركة إمام الحرمين الحبيب علوي بن عباس المالكي وأصوله وفره وأولاده بالحصول أبو ياسين محمد علوي المالكي والحبيب عباس بن علوي بن عباس المالكي وجميع مشايخهم ثم إلى صاحب القول الحبيب البركة الحبيب أحمد بن حسن فداك وولده الحبيب محمد بن أحمد بن حسن صدق عوتي لله ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعل بكاء لهم من النار نجاة لهم من النار سترا وإجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اغفر لهم وارحمهم برهم ورحمهم وابنا وابنهم واجمعنا وإياهم بدار كرامتك مستقر رحمتك ومع أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين في الفاتحة صلى وسلم على سيد السادات صلاة تغفر جميع الأموات يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا وارحمنا وارحمهم وتجاوز عنا وعنهم وعن والدينا وشيخنا ذو الحقوق علينا واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatal Islam, tahiyyata ahlil jinan, wa tahiyyatun fiha assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, para tuan guru, wabil khusus guru kita Sayyidul Walid Murabbir Ruh wal Jasad Abu Al-Habib Hamid Nagim bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim Abna Sayyid Al-Habib Ahmad bin Hasan Fatak dan para habaib yang lain, para ulama, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Wabil khusus juga Abu Ya Al-Habib Umar bin Syahab, Mudir Ma'had Rubat Al-Muhibbin yang juga hadir bersama kita di sini, dan juga para aparatur pemerintah Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Ikhwani Khirid Ma'had Al-Khairat, para tamu undangan Haul Al-Habib Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Hasan Far'ad wal Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki yang ke-56 dan Al-Habib Ahmad yang ke-16. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di tempat di Ma'had Anwarut Thayyibah ini akan mendapatkan pandangan rahmat, ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebagian rangkaian acara telah kita lalui bersama, mulai dari pembacaan Maulid, tasmiyah dan juga qiraat tahlil yang sama-sama kita doakan untuk sahibul haul
daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Fadak dan Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada taman-taman surga daripada kuburan-kuburan mereka, dan juga kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari mereka yang kita hauli. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya di sini membacakan susunan acara selanjutnya, yaitu kalimatut tarhib daripada sahibul hall. Di sini akan disampaikan oleh akhina al-ustadz Ahmad Syafiq bin Muhdar bin Syahab. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Sallallahu sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah barakallahu hadakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Sungguh luar biasa pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Pak, insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapat nazrah pandangan dari mereka-mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah barakallahu hadakumullah. Tanpa berpanjang lebar, kami mewakili daripada alumni santri Al Khairat Palembang Darussalam, juga Mudir Ma'had Anwar Thayyibah Sayyidil Habib Syukri bin Ali bin Syahab, mengucapkan ribuan terima kasih jazakumullah khairal jaza kepada para tamu yang sudah menghadiri daripada acara kita pada hari ini. Pak, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih wabil khusus dan terkhusus kepada guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, terutama dan paling utama Sayyidul Habib Abi Al-Habib Hamid Agim Syekh Abubakar bin Salim, wal Habib Umar bin Abdurrahman bin Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, wal Habib Ali Al bin Hamid, wal Habib Syaugi, wal Habib Muksin bin Abdullah Al-Habsyi, wal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hashi, wal Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, wa kafatil habaib wal asatid. Begitupun daripada abna Al-Habib Sahibul Hal Al-Habib Ahmad bin Hasan Fadak, yaitu Sayyidil Habib Husain bin Ahmad Fathak, wal Habib Muhajir Ahmad Muhajir bin Ahmad Fathak, wal Habib Idrus bin Ahmad Fathak, wa kafatil habaib wal asatid lain-lainnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa barakallahu hadakumullah. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih juga kepada Kampung Bungin Ayib yang sudah luar biasa membantu daripada terlaksananya acara kita pada hari ini, dan juga tim khidmat yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan acara kita ini. Pak, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan maktub ditulis di sisi Allah, di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, kami mohon maaf, beribu-ribu maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran pada Ustaz Ahmad Syafiq bin Muhdar Syahab yang telah menyampaikan kalimat tarhib kepada kita semua. Melangkah pada acara selanjutnya itu qiraah manaqib Sayyid Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki dan Sayyid Al-Habib Ahmad bin Hasan Fathak yang akan dibacakan oleh Sayyid Nafis bin Nizam bin Syahab alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madarikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dirinya Al-Faqih di sini untuk membacakan sedikit manaqib dari Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki dan juga Al-Habib Ahmad bin Hasan Fadhak rahimahumullah. Yang pertama, terjemah biografi Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Al-Habib Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas bin Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Keluarga Al-Habib Alwi Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah adalah keluarga yang terhormat dan berilmu. Al-Habib Abbas, ayah dan kakek serta leluhurnya adalah para ulama yang soleh, penghafal Quran, dan ada di antara mereka yang menjadi pengajar, imam dan khatib di Masjidil Haram. Mereka mencapai kehormatan dan kemuliaan melalui ilmu, amal dan nasab mulia Nabi Muhammad SAW. Kehidupan dan pendidikan. Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki lahir di rumah keluarga Al-Malikiyah yang di Mekah pada tahun 1328 Hijriah. Ia tumbuh di bawah asuhan ayahnya yang mendidiknya dengan baik. Ia mulai menghafal Al-Quran dan menyelesaikannya pada usia 10 tahun. Ia kemudian memimpin sholat tarawih di Masjidil Haram yang merupakan suatu tradisi bagi penduduk Makkah kala itu. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Falah di Makkah. Pada saat itu para pengajarnya adalah ulama-ulama terkemuka di Masjidil Haram. Ia menjadi salah satu murid yang rajin dan prestasi. Bahkan ia dipercaya untuk mengajar di madrasah yang sama sebelum lulus. Ia dan beberapa murid cerdas lainnya mengajar di kelas-kelas awal sambil tetap belajar di kelas-kelas yang lebih tinggi. Ia menjadi murid dan guru pada saat yang bersamaan. Selain itu ia juga bergabung dengan halaqah majelis ilmu di Masjidil Haram. Ia menimba ilmu dari banyak ulama terhormat, termasuk ayahnya sendiri Al-Habib Abbas yang mendidik dan mengajarnya. Ia mengambil sebagian besar ilmu dari sang ayah baik di Masjidil Haram maupun di rumah. Guru-guru beliau Al-Habib Alwi belajar dari banyak ulama besar di masanya, di antaranya Syekh Umar Hamdan Al-Mahrosi, ahli hadis dari dua tanah suci Makkah dan Madinah pada zamannya, Syekh Muhammad Habibullah Singgiti, Syekh Muhammad bin Ali bin Husain Al-Maliki, Syekh Jamal Al-Maliki, Syekh Ahmad At-Tiji gurunya para qari, Syekh Abdullah Hamduh, Syekh Hasan As-Sa'id As-Sinnari, Syekh Muhammad Suwaid Ad-Dimashqi, Syekh Mahmud Al-Attar Ad-Dimashqi, Syekh Isa Ar-Rawas, Syekh Salim Sufi, Syekh Ahmad bin Abdullah Nadirin, Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani, dan banyak lagi ulama lainnya. Ia juga meriwayatkan ilmu dari para ulama besar Islam seperti Imam ahli hadis Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani, Syarif Abdul Hafidh Al-Fasi, Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Syekh Muhammad Bakhid Al-Muti'i, dan masih banyak lagi. Putra beliau Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani telah menulis sebuah karya khusus berjudul Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah bil Asanid Al-Alawiyah wa Hafiz Zawil Himam Al-Aliyah yang memuat daftar guru-guru sanad dan riwayat Al-Habib Alwi. Ia juga menulis buku Nurun Nibras fi Ta'arif bi Asanid wa Marwiyat Al-Jad As-Sayyid Abbas yang menjelaskan sanad dan riwayat kakeknya Al-Habib Abbas. Peran ilmiah dan kegiatan sosial. Al-Habib Alwi lulus dari Madrasah Al-Falah pada tahun 1346 Hijriah dan mulai mengajar di sana pada tahun 1347 Hijriah. Pada tahun yang sama ia juga diberikan izin untuk mengajar di Masjidil Haram. Ia mencurahkan seluruh waktunya untuk mengajar di Masjidil Haram. Ia memiliki sebuah khalwah, ruangan kecil di Babus Salam, dan satu lagi di Ribat As-Sulaimaniyah di Masjidil Haram yang ditempati oleh beberapa murid senior seperti Syekh Abdullah Al-Lahji dan Profesor Sa'ad Abduh. Ia mengabdikan siang dan malamnya untuk mengajar. Beberapa murid menghitung jumlah pelajarannya di akhir hayatnya dan ternyata ada lebih dari 30 pelajaran baik privat maupun umum. Ini belum termasuk kehadirannya yang rutin di Madrasah Al-Falah untuk memberikan pelajaran dan mengawasi pendidikan agama serta akhlak. Adapun pelajaran umumnya yang dihadiri oleh ratusan murid dan masyarakat terdiri dari 5 sesi, 3 setelah maghrib, 1 setelah isya, dan 1 setelah asar. Ia juga memiliki pelajaran tahunan yang dimulai sejak tahun 1370 Hijriah hingga wafatnya pada bulan Ramadan 1391 Hijriah. Sebelum itu ia sering pergi ke Madinah untuk berpuasa dan memberikan pelajaran di sana. Selain mengajar, Al-Habib Alwi juga menjalankan berbagai tugas mulia dengan penuh semangat, kekuatan, ketulusan dan kejujuran dan cinta pada kebaikan. Ia adalah anggota komite tinggi untuk perluasan Masjidil Haram.
anggota komite penentuan batas-batas tanah suci Mekah, anggota komite pengawas dan penguji bagi para mutawif pemandu jamaah di Haram Makkah, dan komite rekonsiliasi antar masyarakat. Ia juga memiliki 2 siaran mingguan di Radio Saudi dan Sautul Islam, serta siaran khusus untuk sholat Jumat dan Hari Raya. Ia juga memberikan ceramah tahunan di sebuah seminar di Rabithah Al-Alam Al-Islami. Wafat beliau, Al-Habib Alwi wafat di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1391 Hijriah. Ribuan orang dari penduduk Makkah dan mereka yang datang dari luar kota mengiringi jenazahnya. Para ulama Makkah menghadiri pemakamannya dan menerima ucapan belasungkawa. Wafatnya menjadi peristiwa yang besar. Jalan dari pintu Masjidil Haram hingga pemakaman Al-Ma'la penuh sesak, suatu pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dengan rahmat orang-orang yang soleh dan menempatkan di surganya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian manaqib Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak. Beliau dilahirkan pada tahun 1937 Masehi atau 1356 Hijriah di Pamekasan, Madura. Ayah beliau Al-Habib Hasan Fad'ak adalah seorang yang soleh, kaya dan dermawan, sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Habib Ahmad sangat aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan dakwah. Beliau mempunyai prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, yaitu Al-Quran adalah dustur, undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperjuangkan, dipakai dalam kehidupan setiap muslim. Sambil belajar pada tokoh-tokoh di zamannya, beliau bergabung dengan organisasi kepemudaan untuk menegakkan syariah di negeri ini. Hingga seringkali beliau mendapat ancaman dan intimidasi, namun semua itu tidak menyurutkan perjuangan beliau. Hingga pada tahun 1975 Masehi, beliau mukim di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Sambil bekerja dan belajar, beliau mengambil berkah para ulama di sana seperti Mufti Syafi'iyah, Al-Habib Hasan bin Muhammad Fad'ak, Al-Imam Muhammad Alawi Al-Maliki, Syekh Ismail Al-Yamani, Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, dan lain-lain. Beliau juga berkumpul dan khidmah kepada Habib Hasan bin Abdullah Syatiri dan Habib Muhammad Al-Haddar, juga para habaib yang tinggal di Rubat Sadah di Makkah Al-Mukarramah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Beliau sangat tawaduk pada ulama dan menuntut ilmu baik yang muda dan tua, tidak peduli dengan penghormatan atau pencelaan orang. Almarhum sering berpesan pada anak-anak dan santri-santri menukil sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, jadilah orang yang alim, pelajar, pendengar dan pencinta ilmu, dan jangan jadi yang kelima, niscaya kamu akan binasa. Lalu beliau berkata, saya hanya pendengar dan pencinta ilmu agar saya tidak celaka. Pada tahun 1987 Hijriah Masehi, beliau menerima wakaf tanah dari Haji Qasim, seorang muhibbin dan tulus, dan dibangunkan pondok pesantren. Di waktu itu beliau tidak mempunyai uang sama sekali, tetapi setelah istikharah dan mendapat isyarah yang baik dari Nabi Muhammad SAW melalui mimpi, beliau bertekad mendirikan Ponpes Al-Khairat bersama saudara-saudara seiman yang kebanyakan mereka bukan orang-orang kaya. Dengan bermodal uang 2.000 rupiah yang ada di sakunya, beliau membeli benang untuk memulai pembangunan. Bermodal semangat, ikhlas dan tawakal, dimulailah pembangunan asrama pondok pesantren Al-Khairat. Beliau mengangkut sendiri semen dan besi dengan mengendarai sepeda motor yang tua. Beliau mengajar dan mencarikan makan serta semua kebutuhan santri dan para guru tanpa mengenal lelah, tetap berjuang sekuat tenaga. Murid-murid yang ada saat itu masih anak-anak. Beliau menjadi ayah asuh mereka semua dengan kasih sayang. Tentunya perjuangan seperti ini harus dikerjakan bersama-sama, hingga beliau meminta kepada Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar untuk mengajar dan menjadi mudir di Ma'had Al-Khairat. Begitu juga para asatis yang lain yang didatangkan dari Jawa Timur. Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak yang meneruskan kesibukan dakwah yang lain. Sejak masa mudanya senang membangun masjid dan membantu mencarikan dana untuk masjid. Ayahanda beliau Al-Habib Hasan pernah memberikan modal untuk dagang. Namun modal tersebut beliau gunakan untuk membangun masjid karena keuntungannya lebih besar dan lebih pasti. Kedermawanan beliau. Adapun kedermawanan beliau sangatlah terkenal. Tidak pernah menolak apapun yang diminta dari barang yang dimilikinya. Bahkan baju yang dipakai pun diberikan pada yang membutuhkan. Seluruh keluhan ya orang ditampung dan dicarikan solusinya, walaupun beliau sendiri sedang bermasalah. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad pernah bercerita, sewaktu di Makkah
Almarhum pernah menawarkan padanya uang dan disuruhnya mengambil sendiri dari saku beliau. Beberapa kali beliau memberikan mobil satu-satunya yang dimiliki pada kiai dan orang-orang yang memerlukan dana untuk pembangunan madrasah dan pondok pesantren. Rumah dan tanah pun beliau dermakan untuk pendidikan dan para pejuang agama. Nasihat almarhum. Adapun nasihat yang sering beliau sampaikan pada anak-anaknya, anak-anak dan santrinya, di antaranya jangan pernah beristirahat memperjuangkan agama Allah ini sampai akhir hayat. Jangan berharap pamrih apapun dari dakwah kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beramal dan orang itu tidak menyebutmu, tidak mengenalmu dan tidak menghormatimu ataupun bahkan berusaha melupakanmu, ketahuilah administrasi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah. Sesungguhnya orang miskin dan orang-orang bermasalah yang datang kepadamu itu adalah tender dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu mau menolongnya dan mengambil kesempatan itu atau kamu abaikan? Harta sebanyak apapun tak akan bernilai kecuali jika didermakan untuk perjuangan agama dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kewafatan beliau. Suatu hari beliau memotong kayu papan yang biasa digunakan untuk menutup mayit di dalam kuburan. Beliau bersihkan dan cuci lalu diletakkan di tengah rumah. Setiap tamu heran melihat tumpukan papan itu ada di tengah rumah karena itu tidak wajar. Ketika ditanya untuk apa ini, beliau menjawab, ini persiapan rumah akhir kita semua. Bahkan beliau berkata pada seorang bahwa akan meninggal di hari Kamis. Tidak ada seorang yang mengetahui kematian, namun ini adalah firasat seorang mukmin. Firasat beliau benar. Tidak lama dari itu beliau berpulang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di antara maghrib dan isya dengan wajah yang berseri-seri dan tercium aroma yang wangi disaksikan orang-orang di sekitarnya, tepat pada tanggal 2 Safar hari Kamis tahun 2009. Di malam beliau wafat, seorang muhibbin bermimpi melihat kerumunan para habaib. Di tengah-tengah mereka ada cahaya yang sangat terang, dan setelah dilihatnya adalah Rasulullah SAW, dan di sampingnya adalah almarhum Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak. Orang tersebut keesokan hari mendatangi Masjid Ponpes Al-Khairat dengan tujuan akan menanyakan arti dari mimpinya kepada Habib Ahmad. Namun dia terkejut ketika di masjid telah ramai. Tidak seperti biasanya, Habib Ahmad telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah berkumpul menunggu kedatangan jenazah beliau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mungkin ini sedikit biografi singkat dari Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki dan Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak. Semoga dengan kita mendengarkan manaqib singkat dari beliau berdua, kita mendapatkan keberkahan dan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza kepada Sayyid Nafis bin Nizam bin Syahab yang telah menyampaikan biografi atau manaqib daripada Sahibul Haul. Mudah-mudahan kita di sini yang hadir dan mendengarkan daripada biografi manaqib beliau, kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani daripada akhlak-akhlak beliau dan juga mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah. Yang pertama akan disampaikan oleh anak daripada Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak, yaitu Sayyid Ahmad Muhajir bin Ahmad bin Hasan Fad'ak. Alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa tarahham ala sayyidina wa maulana Muhammad afdalil khabaib wa ala khatanihi amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib wa sibtayhi al-Hasani wal Husaini wa ummihim az-Zahra dhil mafakhiri wal managib, salatan wa salaman daiman abadan la yuhsihi mahasib, an tudzilana lana al-ataya wal mawahib wa an tasrif anna jami'al balaya wal masaib wa an tulhiqana bihim jami'an ya Allah fi a'lal maratib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para habaib,
para tuan-tuan guru yang ada di hadapan kita, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Hamid Al-Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Umar bin Abdul Aziz bin Syahab, Al-Habib Ali Al-Hamid, Al-Habib Ali Al-Bin Hamid, Al-Habib Muhsin, Al-Habib Muhammad, dan seluruh para habaib yang hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur mereka, diberikan kelancaran urusan-urusan mereka, dan diberikan kita bisa menjadi murid-murid atau para santri-santri yang bisa mengambil faedah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang sangat terbesar yang bisa kita rasakan pada kali ini. Kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa berkumpul bersama orang-orang soleh. Karena itulah nikmat dan modal utama yang paling yang bisa kita miliki di saat ini adalah kita bisa berkumpul bersama orang soleh. Kalau kita sudah bisa berkumpul dengan orang soleh, Allah nanti akan berikan kecintaan kita kepada mereka. Kita punya sifat mahabbah kepada mereka, karena nikmat mahabbah itulah yang bisa mengantarkan kita kelak di akhirat, sebagaimana yang Nabi katakan kepada salah satu daripada sahabatnya, anta ma'aman ahbabta. Jadi mahabbah ini adalah bekal kita untuk menuju akhirat, menuju kehidupan yang kekal, kehidupan yang telah Allah abadikan, kehidupan yang menjadi kehidupan selama-lamanya kita dan tujuan kita saat kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Dan alhamdulillah barusan kita telah menyimak bagaimana manaqib Al-Imam Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki dan juga Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak, yang intinya mereka adalah orang-orang yang selalu memberi, selalu memberikan manfaat kepada orang lain, entah manfaat ilmu atau manfaat duniawi, manfaat harta yang diberikan untuk menolong orang lain. Al-Imam Alwi, kita sering mendengar manaqib beliau dari Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, bahwasannya Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri saat beliau menimba ilmu di kota suci Makkatul Mukarramah kurang lebih 10 tahun, beliau selalu tidak kurang dari 1 hari menimba ilmu kepada Sayyid Alwi 10 fan ilmu dari As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang hal tersebut menjadikanlah seperti seseorang Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Begitu juga Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak, beliau telah memberikan banyak hal duniawi, hal manfaat yang memberikan kepada kita semua, dan ini adalah bentuk daripada asar atau peninggalan daripada mereka-mereka semua. Hal ini seperti disebutkan oleh Al-Imam, diceritakan Al-Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad ini beliau adalah sehidup sezaman dengan Al-Imam Malik bin Anas, sahib Daril Hijrah, guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Lais bin Sa'ad beliau hidup di kota suci Mesir, di kota Mesir, dan Al-Imam Syafi'i menimba ilmu dengannya saat Al-Imam Syafi'i hijrah di kota Mesir. Al-Imam Lais bin Sa'ad selalu dipuji oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Saat Al-Imam Malik sudah wafat, Al-Imam Syafi'i memuji beliau, Lais afqah min Malik. Ya, Imam Lais ini lebih faqih daripada Al-Imam Malik. Itu bagaimana kealiman daripada Al-Imam Lais bin Sa'ad. Namun Al-Imam Lais bin Sa'ad juga beliau adalah seorang pedagang. Beliau berdagang madu. Suatu saat madu daripada beliau ini sampai, datang satu safinah, ada baramil minal asal, satu drum daripada madu. Jadi satu kapal itu isinya adalah madu. Lalu saat datang madu tersebut, datanglah imra'atun ajuz, seorang wanita tua, datang dengan wadah yang sangat kecil. Dia meminta kepada Al-Imam Lais, wahai Imam Lais, aku minta sedikit daripada madu ini agar bisa menutupi daripada wadah ini yang sudah dia bawa. Lalu Al-Imam Lais menolak daripada permintaan wanita tersebut. Akhirnya pulanglah wanita tersebut. Lalu Al-Imam Lais berkata kepada musaidnya, kepada khadimnya, wahai fulan, kamu cari rumahnya orang tersebut, cari rumah perempuan tersebut.
Kalau sudah tahu rumahnya, kemudian kabarkan kepada aku. Hingga akhirnya beliau datanglah mencari kepada rumah daripada seorang perempuan tua tersebut, hingga akhirnya beliau mendapati, hingga akhirnya Al-Imam Les memerintahkan kepada khadimnya tadi untuk memberikan 1 birmil daripada madu tersebut. Kemudian khadimnya tadi heran, wahai imam, tadi waktu dia meminta sedikit, kenapa engkau menolaknya? Sekarang engkau memberikan dengan 1 birmil ini. Iya, di saat tadi waktu dia meminta sesuai hajatnya dia. Hajatnya dia butuh mungkin 1 kilo daripada madu tersebut. Tapi kalau saya akan memberikan sesuai aqti ala qadari. Saya sekarang memberi sesuai kemampuanku. Kemampuanku adalah memberi daripada 1 birmil daripada asal tersebut. Akhirnya diantarkanlah kepada seorang perempuan ajus tersebut. Hingga akhirnya Imam Les mengatakan kepada seorang yang ada di sekitarnya tadi, ya fulan, lau alima annal mutasaddiq haqqa tasawwurihi anna sadaqatahu taqa'u biyadillah qabla yadil faqir la alima anna ladzatal mu'ti khairun minal akhid, katanya. Ketahuilah wahai anak muda, wahai fulan, kalau seandainya orang yang bersedekah itu dia mengetahui dengan sebetul-betulnya, dengan yakin bahwasannya sedekahnya dia itu pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ke tangannya orang fakir tersebut, pasti dia akan mengetahui bahwasannya kenikmatan memberi itu lebih baik daripada kenikmatan menerima daripada pemberian seseorang. Dan mereka-mereka yang kita bacakan daripada manaqibnya pada hari ini, merekalah orang-orang yang seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bisa memberi, suri tauladan, yang bisa memberi sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa dikumpulkan bersama mereka-mereka semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakumullah khairal jaza pada putra sahibul haul Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Fad'aq, yaitu Sayyid Ahmad Muhajir bin Ahmad bin Hasan Fad'aq, yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, termasuk kita adalah orang yang mendengarkan dan mengikuti hal yang baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita dengarkan mau'izatul hasanah yang kedua, mari kita siapkan hati, fikiran dan akhlak kita untuk mendengarkan daripada Mari kita siapkan hati, pikiran kita dan akhlak kita untuk mendengarkan nasihat dari guru kita Sayyidul Walid Abuya Al-Habib Hamid Nagib bin Syekh Bakar bin Salim alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى معاشر الحبائب الكرام، معاشر الحاضرين المحترمين، فإليكم ترجمة السيد الحبيب المرحوم الإمام علوي ابن عباس المالكي رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه دار القرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Habib Ahmad sangat aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan dakwah. Adapun nasihat yang sering beliau sampaikan kepada anak-anak dan santrinya adalah jangan pernah istirahat memperjuangkan agama Allah ini sampai akhir hayat. Jangan berharap pamrih apapun dari dakwah kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita lihat managib orang-orang baik, orang-orang soleh itu banyak sekali harus kita petik dan kita ambil. Karena itu alhamdulillah diadakan peringatan-peringatan hall ini diantaranya untuk apa? Untuk kita ngambil apa yang ada pada mereka, untuk kita ambil pelajaran. Itulah yang Allah nyatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran, ambil ilmunya, ambil segalanya. Usahakan untuk dipraktekkan, usahakan untuk diamalkan. Alhamdulillah ketika kita duduk saja di majlis mereka ini, tempat yang berkah ini, pondok pesantren Masya Allah yang dibangun oleh gerakan Habib Syukri bin Ali bin Syahab, ya hafizallah wa ra'ah, balakallahu amalahu warjah wa afiyah. Alhamdulillah kita senang, kita gembira lihatnya, Masya Allah. Semoga Allah selalu bantu beliau, mudahkan beliau. Kita duduk di tempat ini, duduknya saja dapat anugerah. Yang duduk nagih utang pun di sini dapat bagian, gimana lagi kalau duduk memang untuk majelis. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan tadi yang disampaikan bahwa kita ada di gerbongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safinatun Najah, perahu keselamatan di akhir zaman adalah perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di perahu yang di dalam perahu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perahu itu ada Imam Ali, di perahu itu ada Imam Hussein, di perahu itu ada Imam Hasan, di perahu itu ada semua ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya ada Al Habib Abdullah Haddad, Al Habib Umar Al-Attas. Mudah-mudahan kita tidak melenceng daripada apa yang diajarkan oleh mereka semua, sehingga kita meraih insyaallah husnul khatimah.
معاشر الحبائب الكرام معاشر الحاضرين المحترمين فإليكم ترجمة السيد الحبيب المرحوم الإمام علوي ابن عباس المالكي رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه دار القرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Habib Ahmad sangat aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan dakwah. Adapun nasihat yang sering beliau sampaikan kepada anak-anak dan santrinya adalah jangan pernah istirahat memperjuangkan agama Allah ini sampai akhir hayat. Jangan berharap pamrih apapun dari dakwah kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kalau kita lihat managib orang-orang baik, orang-orang soleh itu banyak sekali yang harus kita petik dan kita yang berkah ini pondok pesantren Masya Allah yang dibangun oleh gerakan Habib Syukri bin Ali bin Syahab ya hafizallah wa ra'ah balakallahu amalahu warjah wa afiyah. Alhamdulillah kita senang, kita gembira lihatnya Masya Allah. Semoga Allah selalu bantu beliau, mudahkan beliau. Kita duduk di tempat ini, duduknya saja sudah dapat anugerah. Yang duduk nagih utang pun di sini dapat bagian, gimana lagi kalau duduk memang untuk majelis. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti harapan tadi yang disampaikan bahwa kita ada di gerbongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safinatun Najah, perahu keselamatan di akhir zaman adalah perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di perahu yang di dalam perahu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perahu itu ada Imam Ali, di perahu itu ada Imam Hussein, di perahu itu ada Imam Hasan, di perahu itu ada semua ahlul bait Nabi Muhammad SAW, dan di dalamnya ada Al-Habib Abdullah Haddad, Habib Umar Al-Attas. Mudah-mudahan kita tidak melenceng daripada apa yang diajarkan oleh mereka semua sehingga kita meraih insyaallah husnul khatimah. معاشر الحبائب الكرام معاشر الحاضرين المحترمين فإليكم ترجمة السيد الحبيب المرحوم الإمام علوي ابن عباس المالكي رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه دار القرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Habib Ahmad sangat aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan dakwah. Adapun nasihat yang sering beliau sampaikan kepada anak-anak dan santrinya adalah jangan pernah istirahat memperjuangkan agama Allah ini sampai akhir hayat. Jangan berharap pamrih apapun dari dakwah kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kalau kita lihat managib orang-orang baik, orang-orang soleh itu banyak sekali yang harus kita petik dan kita ambil. Karena itu alhamdulillah diadakan peringatan-peringatan hall ini diantaranya untuk apa? Untuk kita apa yang ada pada mereka, untuk kita ambil pelajaran. Itulah yang Allah nyatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Ketika kita duduk saja di majelis mereka yang berkah ini pondok pesantren Masya Allah yang dibangun oleh gerakan Habib Syukri bin Ali bin Syahab ya hafizallah wa ra'ah balakallahu amalahu warjah wa afiyah. Alhamdulillah kita senang, kita gembira lihatnya Masya Allah. Semoga Allah selalu bantu beliau, mudahkan beliau. Kita duduk di tempat ini, duduknya saja sudah dapat anugerah. Yang duduk nagih utang pun di sini dapat bagian, gimana lagi kalau duduk memang untuk majelis. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti harapan tadi yang disampaikan bahwa kita ada di gerbongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safinatun Najah, perahu keselamatan
di akhir zaman adalah perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di perahu yang di dalam perahu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perahu itu ada Imam Ali, di perahu itu ada Imam Hussein, di perahu itu ada Imam Hasan, di perahu itu ada semua ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya ada Al-Habib Abdullah Haddad, Al-Habib Umar Al-Attas. Mudah-mudahan kita tidak melenceng daripada apa yang diajarkan oleh mereka semua sehingga kita meraih insyaallah husnul khatimah. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الحاضرين المحترمين، فإليكم ترجمة السيد الحبيب المرحوم الإمام علوي ابن عباس المالكي رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه دار القرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Habib Ahmad sangat aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan dakwah. Adapun nasihat yang sering beliau sampaikan kepada anak-anak dan santrinya adalah jangan pernah istirahat memperjuangkan agama Allah ini sampai akhir hayat. Jangan berharap pamrih apapun dari dakwah kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita lihat managib orang-orang baik, orang-orang soleh itu banyak sekali yang harus kita petik dan kita ambil. Karena itu alhamdulillah diadakan peringatan-peringatan haul ini diantaranya untuk apa? Untuk kita ngambil apa yang ada pada mereka, untuk kita ambil pelajaran. Itulah yang Allah nyatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran, ambil ilmunya, ambil segalanya. Usahakan untuk dipraktekkan, usahakan untuk diamalkan. Alhamdulillah ketika kita duduk saja di majlis mereka ini, tempat yang berkah ini, pondok pesantren Masya Allah yang dibangun oleh gerakan Habib Syukri bin Ali bin Syahab, ya hafizallah wa ra'ah, balakallahu amalahu wa jazaahu afiyah. Alhamdulillah kita senang, kita gembira lihatnya, Masya Allah. Semoga Allah selalu bantu beliau, mudahkan beliau. Kita duduk di tempat ini, duduknya saja sudah dapat anugerah. Yang duduk nagih utang pun di sini dapat bagian, gimana lagi kalau duduk memang untuk majelis. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti harapan tadi yang disampaikan bahwa kita ada di gerbongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safinatun Najah, perahu keselamatan di akhir zaman adalah perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di perahu yang di dalam perahu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perahu itu ada Imam Ali, di perahu itu ada Imam Hussein, di perahu itu ada Imam Hasan, di perahu itu ada semua ahlul bait Nabi Muhammad SAW, dan di dalamnya ada Al-Habib Abdullah Haddad, Al-Habib Umar Al-Attas. Mudah-mudahan kita tidak melenceng daripada apa yang diajarkan oleh mereka semua sehingga kita meraih insyaallah husnul khatimah. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الحاضرين المحترمين، فإليكم ترجمة السيد الحبيب المرحوم الإمام علوي ابن عباس المالكي رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه دار القرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Habib Ahmad sangat aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan dakwah. Adapun nasihat yang sering beliau sampaikan kepada anak-anak dan santrinya adalah jangan pernah istirahat memperjuangkan agama Allah ini sampai akhir hayat. Jangan berharap pamrih apapun dari dakwah kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita lihat managib orang-orang baik, orang-orang soleh itu banyak sekali yang harus kita petik dan kita ambil. Karena itu alhamdulillah diadakan peringatan, kita ambil pelajaran. Itulah yang Allah nyatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran, ambil ilmu. Alhamdulillah ketika kita duduk saja di majlis mereka ini, tempat yang berkah ini, pondok pesantren Masya Allah yang dibangun oleh gerakan Habib Syukri bin Ali bin Syahab, ya hafizallah wa ra'ah, balakallahu amalahu wa jazaahu afiyah.
Alhamdulillah kita senang, kita gembira lihatnya, Masya Allah. Semoga Allah selalu bantu beliau, mudahkan beliau. Kita duduk di tempat ini, duduknya saja sudah dapat anugerah. Yang duduk nagih utang pun di sini dapat bagian, gimana lagi kalau duduk memang untuk majelis. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perahu keselamatan di akhir zaman adalah perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di perahu yang di dalam perahu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perahu itu ada Imam Ali, di perahu itu ada Imam Hussein, di perahu itu ada Imam Hasan, di perahu itu ada semua ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya ada Al Habib Abdullah Haddad, Al Habib Umar Al-Attas. Mudah-mudahan kita tidak melenceng daripada apa yang diajarkan oleh mereka semua, sehingga kita meraih insyaallah husnul khatimah. معاشر الحبائب الكرام معاشر الحاضرين المحترمين وإليكم ترجمة السيد الحبيب علوي بن عباس المالكي رحمه الله رحمة الأبرار واسكنه دار القرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين يا رب العالمين. Habib Ahmad sangat aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan dakwah. Adapun nasihat yang sering beliau sampaikan kepada anak-anak dan santrinya adalah jangan pernah istirahat memperjuangkan agama Allah ini sampai akhir hayat. Jangan berharap pamrih apapun dari dakwah kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kalau kita lihat manhaj orang-orang baik, orang-orang soleh itu banyak sekali yang harus kita petik dan kita ambil. Karena itu alhamdulillah diadakan peringatan hall ini diantaranya untuk apa? Untuk kita ngambil apa yang ada pada mereka, untuk kita ambil pelajaran. Itulah yang Allah nyatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran, ambil ilmunya, ambil segalanya. Usahakan untuk dipraktekkan, usahakan untuk diamalkan. Alhamdulillah ketika kita duduk saja di majlis mereka ini, tempat yang berkah ini, pondok pesantren Masya Allah yang dibangun oleh gerakan Habib Syukri bin Ali bin Syahab, ya hafizallahu wa ra'ah, balakallahu amalahu wa afiyah. Alhamdulillah kita senang, kita gembira lihatnya, Masya Allah. Semoga Allah selalu bantu beliau, mudahkan beliau. Kita duduk di tempat ini, duduknya saja sudah dapat anugerah. Yang duduk nagih utang pun di sini dapat bagian, gimana lagi kalau duduk memang untuk majelis. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti harapan tadi yang disampaikan, bahwa kita ada di gerbongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safinatun Najah, perahu keselamatan di akhir zaman adalah perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di perahu yang di dalam perahu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perahu itu ada Imam Ali, di perahu itu ada Imam Hussein, di perahu itu ada Imam Hasan, di perahu itu ada semua ahlul bait Nabi Muhammad SAW, dan di dalamnya ada Al Habib Abdullah Haddad, Al Habib Umar Al-Attas. Mudah-mudahan kita tidak melenceng daripada apa yang diajarkan oleh mereka semua, sehingga kita meraih insyaallah husnul khatimah. معاشر الحبائب الكرام معاشر الحاضرين المحترمين فإليكم ترجمة السيد الحبيب المرحوم الإمام علوي بن عباس المالكي. معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين رحمكم الله، بالخصوص حبايبنا الحبيب عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب، والحبيب شوقي بن عبد الله الكاب، والحبيب محسن بن عبد الله الحبشي، وحبيبنا علي بن عبد الله بن حامد، وكافة الحبائب والأساتذة حفظهم الله ورعاهم وبلغ ما عملوا من خير الدنيا والآخرة. Juga semua yang hadir dalam majlis ini, terutama panitia pelaksana peringatan Hauliyatul Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki wal Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya
bagi mereka dan bagi kita sekalian. Allah panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, dimudahkan segala urusan kita, sampaikan segala hajat-hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dilimpahkan pada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat, selalu diiringi kehidupan kita insya-Allah dengan taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita juga insya-Allah menjadi ahli istiqamah, menjadi atau dikelompokkan bersama orang-orang yang saleh. Rabbi alhiqni bis salihin, itu yang selalu dipinta oleh para anbiya, dipinta oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik-baik terdahulu. Mereka minta agar dikelompokkan bersama juga orang-orang yang saleh. Semoga kita pun insya Allah dengan kita menghadiri majlis-majlis orang yang saleh, orang-orang yang baik, insya Allah Allah catat kita juga, Allah kelompokkan dan golongkan kita juga insya Allah bersama keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang saleh. Kalau kita insya Allah beruntung, terutama panitia pelaksana, mereka insya Allah akan mendapatkan lebih lagi dari yang diharapkan insya Allah. Masyiral hadirin rahimakumullah, kita memang sangat perlu mengenang orang-orang terdahulu kita. Untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran. Ini adalah perintah Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran, ambil pengetahuan dari orang-orang yang memiliki petunjuk-petunjuk, pengetahuan, kelebihan-kelebihan, dengan mempelajari apa yang ada pada mereka, sehingga membimbing diri kita juga untuk menjadi orang-orang yang baik. Bukan hanya kita, kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengambil contoh-contoh atau berita-berita, cerita-cerita tentang para anbiya. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak. Allah ceritakan cerita nabi-nabi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau. Untuk apa Allah nyatakan? Agar kami mantapkan hatimu. Allah nyatakan, Allah mantapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cerita-cerita para nabi-nabi terdahulu. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana ketabahan mereka, bagaimana dan berbagai macam hal kehidupan yang baik yang ada pada mereka, agar Nabi Muhammad mantap. Nabi Muhammad, masya Allah nyatakan di antara sebab-sebab kemantapannya Allah tambah dengan cerita para nabi-nabi terdahulu, cerita orang-orang yang soleh. Kalau itu saja Nabi Muhammad SAW, gimana kita yang tidak ada apa-apanya sama sekali, yang memiliki kelemahan yang sangat lemah? Kita sangat memerlukan cerita-cerita orang-orang yang baik untuk menjadikan gambaran di dalam kehidupan kita. Masyiral hadirin rahimakumullah, bagaimana kemantapan mereka, sabat, istiqomahnya mereka, ketabahan mereka, kepemurahan mereka, macam-macam kebaikan-kebaikan. Samping itu mereka juga orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktu di dalam kehidupan ini. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk kebaikan. Saya teringat saja sedikit dari berbagai macam cerita tentang Al-Imam Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu, dari cerita putra beliau sendiri Sayyidina Al-Imam Abu Yasin Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani. Ada suatu cerita yang tarifah. Beliau pernah, Sayyid Alawi kan pertama kali menikah, istri yang pertama meninggal. Setelah meninggal dia berapa saat beliau tuh ditawarin lagi sehingga nikah lagi. Nikah yang kedua ini dengan siapa? Dengan adik daripada yang pertama. Adik istri orang kita turun ranjang, ya.
Ya, turunan yang nikah lagi dengan Hubab Fatimah Al-Baghdadi Al-Jailani Al-Hasaniyah, ibunya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Gimana cerita pernikahannya? Nah, ini kita lihat. Sayyid Alawi itu orangnya yang luar biasa, tidak menyia-nyiakan waktu. Tidak ada waktu yang terlepas begitu saja tanpa arti. Penuh dengan ilmu, penuh dengan pelajaran, penuh dengan dakwah, apa saja, dengan kepemurahan dan segalanya. Waktu itu hari akad nikah. Diriwayatkan akad nikah itu ba'dal asar. Terjadinya akad nikah ba'da salat al-asar. Beliau itu memiliki rutinitas ngajar, udah ngajar di Masjidil Haram dia kan. Setiap ba'dal maghrib, ba'dal isya, dan setelah ba'dal isya itu ada 2 mata pelajaran. Seperti juga yang kita alami dengan Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, karena beliau ya, pelanjut dari guru ayahnya itu. Intinya dia ba'dal asar memang ada majlis di rumahnya sendiri, ada majlis, kemudian ada waktu itu saat akad nikahnya beliau. Akad nikah, selesai akad nikah, biasanya kita kalau sudah akad nikah ada apa acara kita selesai? Kira-kira masih ngajar lagi enggak? Libur berapa biasanya? Ada istilah bulan madu sampai sebulan nih sebenarnya. Libur panjang, orang akan nikah baru nikah ya, bakal istirahat dulu ya, bakal kemana jalan ya. Sayyid Alawi akad nikah, selesai akad nikah beres semua, menjelang maghrib ke Masjidil Haram ngajar, nggak ninggalkan ngajar sampai isya. Itu yang kita ngalami sama Abu Yasir Muhammad Maliki, kalau ba'dal maghrib sampai isya biasa baca beliau ngajar tafsir dengan apa di luar kepala, tafsir dari berbagai aqwalul ulama, min kutub tafasir tu qala fulan udah macam-macam keluar semua, enggak pakai bawa kitab ya, udah hafal kutub tafasir. Abu Yasir Muhammad Maliki itu udah digelar orang apa, perpustakaan keliling katanya ya. Itu waktu beliau mulai ya, orang jadi kayak itu kan artinya hidupnya dengan ilmu terus ya, enggak mungkin jadi gitu kalau kita cuma istirahat duduk ngobrol lama-lama. Itu ilmu terus-terusan duduknya. Intinya beliau itu waktu selesai itu ngajar sampai sholat al-isya. Pada isya masih ada lagi pelajaran. Biasanya pada isya hadis. Memang hadis kita dulu pernah Tirmidzi apa ya, waktu itu Abu Dawud ya, di pada isya itu biasanya sampai nanti selesai baca itu ya kira-kira 45 menit 1 jam. Masih ada lanjut lagi orang-orang tertentu yang baca sama Sayyid Alawi, ada yang baca nahwu. Ya baca Alfiyah, Syekh Alfiyah ya, bin Syam. Mereka baca dua. Subhanallah, waktu itu si pelajar ini, si murid ini ada masalah sedikit tanya tentang domir. Domir itu dalam bahasa Arab itu ada 2 arti ya. Domir artinya hati itu domir. Domir itu galab hati. Domir juga artinya kata ganti kalau dalam bahasa ya, huwa ya, apa namanya, anak uriduka, anak amshi ma'aka, huwa ya, ma'ahu, itu sama, itu domir semua akhirnya itu ya. Intinya di situ waktu ada kata-kata di dalam pelajaran itu, si murid bertanya, ya sayyidi, ila aina yarji'u hadha dhamir. Dhamir ini baliknya kemana katanya. Dia bingung kata-kata ini ya, dhamir ini baliknya kemana. Nah, itu pahami, dhamir itu dalam bahasa Arab ya ada 2 arti. Langsung aja ketika itu dijawab oleh Sayyid Alawi, ad-dhamiru yarji'u ilal bait. Dhamir itu baliknya ke rumah katanya. Artinya dhamir di situ apa? Yang dimaksud oleh Sayyid Alawi sambil tersenyum beliau, hati lagi balik ke rumah katanya. Ya wajar aja orang baru akad nikah ya. Yang ditanya maksudnya dhamir kata ganti karena anak ini belajar kan. Cuma Sayyid Alawi memang orangnya seringkali juga ya suka mizah ya, sambil bercanda main-main gitu ya, penesan kalau gitu ya. Nah, itu jadi biar bawakan ya, tapi itu gimana pun, gimana gigihnya seseorang dengan ilmu, waktu seperti itu pun tetap untuk rutinitas belajar ngajar itu nggak pernah tinggal. Ini yang beliau ceritakan pada kita yang langsung dari Al-Imam Sayyidil Walid Abu Ya Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah.
Tapi saya pribadi pernah ngalamin juga apa yang terjadi melalui guru kita Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasan rahimahullah. Beliau sendiri gimana? Beliau yang begitu hebat, tadi sudah kita gambarkan sampai ada yang mau uji perpustakaan keliling ya Abu ya sampai. Jadi luar biasanya ilmu yang ada pada beliau. Kita waktu itu sering kalau ba'dal maghrib beliau ngajar di Masjidil Haram melainkan malam Kamis dan Jumat gitu. Nah, malam Jumat dan Sabtu malam Sabtu sama malam Jumat dan malam Sabtu. Itu biasanya ada acara di rumah, baca maulid dan segala itu. Jadi ketika beliau itu mengajar di Masjidil Haram, kita secara bergantian ada yang nunggu rumah, yang jaga rumah. Ketika itu waktu itu anak seringkali sama Habib Umar nih, waktu ditugaskan jaga rumah kita bareng, ada lagi 2-3 orang lagi, orang 4 kadang. Yang lain ke Masjidil Haram nanti gantian. Besok lusa kita ikut ke Haram nanti seterusnya. Tapi nanti ada waktunya tugas kita jaga rumah. Suatu waktu Abu Sayyid Muhammad Maliki ngajar. Anak yang jaga rumah sama Habib. Waktu itu dia datang. Kita tunggu sampai kita nggak ngurusin. Kalau anak-anak datang, ya kita pokoknya bukanya pintu. Tapi kita harus nunggu Abu yang datang. Setelah Abu datang, nah kita baru ketemu. Nanti kalau dari suruh ke sana kemari, udah bebas tugas berarti. Ya. Enggak nunggu sampai keputusan beliau. Subhanallah, anak-anak sudah pada datang. Tidak lama baru Abu ya datang. Dia keluar pintu, kita bukain. Waktu itu kita salaman. Setelah salaman, dia waktu itu dia nyambut anak itu tangannya dibuka. Ya dia peluk anak gitu. Itu ya dipeluk kita. Anak juga kaget, udah peluk. Ada tujuan ini, kenapa dia peluk itu ya? Waktu dia peluk anak kaget luar biasa. Kenapa? Badan beliau ketika itu panas sekali, lagi demam tinggi. Demam panas sekali luar biasa. Di situ juga beliau seakan-akan gambarkan kepada kita. Nah, jangan malas-malasan. Dia lagi seperti ini aja masih ngajar tetap. Lagi panas kayak gitu, anak kaget. Allahu Akbar. Oh ya antum fi humma ya Bu. Demam antum ini ya Bu. Iya. Ya, oh ya. Diajak anak ke atas waktu. Diajak ke atas. Ya, dia ambil Zam-Zam, suruh badannya disiramin Zam-Zam ke kepalanya, baca-bacaan. Itu yang kita anak sampai sekarang benar-benar terkesan seperti itu. Lagi dalam keadaan sakit yang luar biasa, panas tinggi seperti itu, dia tetap mengajar. Jadi nggak pernah meninggalkan waktu-waktu seperti itu, masyaallah. Ini yang ada pada mereka. Habib Ahmad Fadak juga orangnya masya Allah kita tahu. Ini pejuang dan pemurah luar biasa. Apa aja yang ada pada beliau, wah, ya. Lagi nggak punya, ada orang perlu, utang dia. Ya. Ada orang minta, utang. Ada orang kiai perlu, waktu itu dia perlu kendaraan, dia bingung nggak punya, dikasih mobil. Nanti berani nggak ngasih mobil? Ngasih 10 saja repot, ya. Ahmad tuh pernah gitu, dikasih mobil dia dikasih, udah bawa mobil. Begitu, ya nggak peduli dia kalau semua Al-Karam luar biasa itu. Luar biasa Habib Ahmad itu ya, pemurah, dikasih orang itu ya. Ini yang Allah tunjukkan orang-orang tertentu seperti ini. Orang-orang yang luar biasa memanfaatkan apa yang Allah berikan kepadanya benar-benar ditujukan untuk Allah. Sebetulnya kita kan sudah diingatkan oleh Allah semua. Kehidupan ini banyak yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa kehidupan, waktu kita banyak rugi sebetulnya, banyak yang terbuang, banyak yang nggak berarti, banyak yang nggak ada manfaat, rugi. Udah Allah insan secara umum manusia. Jadi kalimat al-insan umum katanya. Jadi semua manusia rugi semua. Rata-rata manusia rugi. 24 jam berapa banyak yang kira-kira manfaat untuk diri kita? Dari 24 jam. Hari ini 24 jam berapa manfaat yang kita ambil? Besok dan umur kita yang sudah banyak berapa waktu? Berapa manfaat kita dan berapa kerugian yang kita dapatkan? Allah sudah nyatakan innal insana illal ladzina amanu wa melainkan orang yang beriman beramal soleh. Yang beriman amal soleh dengan sungguh-sungguh amal yang soleh iman. Terus enggak lepas dari apa? Wa tawasau bil haqqi. Terus dakwah, saling menasihati, saling membimbing, saling memberikan petunjuk, saling
Ini kehidupannya terus dalam petunjuk-petunjuk dalam kebaikan. Ini orang-orang yang bisa lepas dari kerugian. Apa di antaranya? Kalau Rasul pernah nyatakan sallallahu ad-dunya mal'unah mal'unan ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa alimun wa muta'allimun. Dunia semuanya terkutuk. Terlaknat dunia. Dan isinya juga terkutuk. Gara-gara yang tadi ada terkutuk semua. Tapi ada yang dikecualikan. Illa dzikrullah, orang yang zikir sama Allah, orang yang ingat sama Allah. Ini yang bisa melepaskan dari kutukan ini. Dan yang serupa, zikir, baca Quran, baca sholawat, ya, kegiatan-kegiatan amalia yang baik. Ini yang bisa mengeluarkan orang dari kutukan. Wa mawala, wa alimun wa muta'allimun. Nah, ini sebab orang yang berilmu, yang ngajar, manfaatkan, atau orang yang belajar. Ini adanya anak-anak belajar ini tempat yang menyebabkan keselamatan. Orang-orang yang ngajar itu yang benar-benar, ya, itu sebab keselamatan. Karena yang lainnya kalau udah terkutuk berarti untuk sasaran musibah, bala, adab itu mudah. Tapi dengan adanya orang-orang yang berzikir, orang yang belajar ilmu, masih ada anak-anak belajar ilmu agama, ini yang menyebabkan selamat. Itu. Ya kalau dalam Al-Quran disebutkan juga, wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ikatan dua, hubungan sama Nabi Muhammad dan hubungan sama Allah. Banyak-banyak sholawat, banyak-banyak hidupkan sunnah Nabi, dan istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan selamat. Allah enggak mungkin turunkan musibah, enggak mungkin turunkan adab kalau dua hal ini dihidup. Intinya sama. Hakikatnya dunia ini mal'unah, terkutuk. Cuma ada hal-hal yang bisa mengamankan kita dari kutukan ini, dari musibah dan bala dan adab ini. Kalau kita hubungkan diri kita dengan Allah, dengan Rasulnya, manfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan ini dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kalau sudah kita hidupkan dengan semua kebaikan ini, insya Allah inilah penyebab kebaikan, keselamatan, kebahagiaan. Semoga Allah berikan taufiknya hidayah pada kita sekalian, hingga kita insya Allah menjadi orang-orang yang baik, dikumpulkan bersama orang-orang salihin. Rabbi alhiqna bis salihin. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran pada guru kita Al-Murabbir Al-Jasad Sayyidul Walid Al-Habib Abuya Habib dan Nagib Syekh Bakar Salim yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya kepada kita, nasihat-nasihat agamanya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita doakan guru kita Al-Habib dan Nagib Syekh Bakar diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, disehatkan jasad beliau sehat walafiat, serta dimudahkan Allah Subhanahu wa taala urusan beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun permintaan dari guru kami, di sini ada tamu kita dari luar untuk mintakan nasihatnya. Kalimat atau kalimatin min duyufina Al-Habib Hashim bin Saleh bin Syekh Bakar alladhi yutarjimuha Al-Habib Agil barak alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صاحب المواهب والجود والإحسان الذي يمن على عباده بنعم في كل آن،
أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو الرحيم الرحمن وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وأبصارنا محمدا عبده ورسوله المصطفى من عدنان اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد الإنس والجان وعلى آله الطيبين الطاهرين من الأدران وعلى أصحابه الصادقين في نصرته في كل شان وعلى تابعيهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم برحمتك وجودك يا رحيم يا رحمن. Beliau Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar memulai dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadat dan bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, kepada keluarga dan sahabatnya. ما يحق للفقير أن أتكلم بعد الحبيب حامد النقيب جزاه الله خير ولكن امتثال الأمر خير من سلوك الأدب. Tidak layak untuk saya untuk berbicara setelah pembicaraan Al-Habib Hamid Nagib, akan tetapi memenuhi perintah adalah daripada adab yang baik. وإنما جئت مستمعا ومستفيدا ومستمدا. Tidaklah saya kecuali datang untuk mendengar dan mendapatkan manfaat dan faedah daripada majlis ini. وهذه الحولية تذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. Sebagaimana mengambil faedahnya seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu kemuliaan kecuali mereka adalah orang-orang yang mulia, dan semoga kita digolongkan dari orang yang mulia. فجزا الله خير القائمين على هذه الحولية الحبيب شكري بن شهاب والحبيب حامد النقيب والحبيب أحمد المهاجر بن الحبيب أحمد بن حسن الفزعق والحبيب عمر عبد العزيز وغيرهم. شكر لهم جزيل من الله سبحانه وتعالى ودعوات لهم عظيمة إن شاء الله تحصل من أهل السر ومن أهل الباطن على هذه المعرفة لأهل الخير، معرفة الخير لأهل الخير ومعرفة الفضل لأهل الفضل. Kami ucapkan terima kasih kepada Habib Syukri yang telah membuat ini majlis, dan para Habib Hamid Nagib, Habib Umar Abdul Aziz, dan daripada Habib Ahmad, keluarga Habib Ahmad Fat'ak, dan semuanya yang mana telah mengumpulkan kita dengan mengenang orang-orang yang mulia tersebut. وهؤلاء الصالحون وهؤلاء الأئمة هم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بمتابعتهم واقتداء بهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. Yang mana mereka orang yang kita holi adalah orang-orang yang patut kita ikuti, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka orang adalah orang-orang yang soleh, dan dengan merekalah kita bisa mengikuti mendapatkan petunjuk. التذكر لسيرهم ولمناقبهم ولأحوالهم مع الله سبحانه وتعالى تحدو القلوب، كما سمعنا في كلمة الحبيب حامد النقيب جزاه الله خير لما ذكر قول الله تعالى كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ولما نتذكر أخبار الصالحين وأحوال الصالحين تتحرك القلوب وتشتاق الأرواح لتنال ما نالوا وتسعى، كما قال الحبيب علي بن محمد الحبشي فاسعي فيما سعوا واشرب مع القوم ما هم. Mereka orang yang mana kita peringati haulnya adalah yang bisa menghidupkan hati kita dengan mengenang mereka, dan mereka adalah sebagai suri tauladan kita ketika mana kita untuk mencapai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا إن شاء الله في هذه الحولية، نسلك إن شاء الله تقوى هممنا وتقوى عزائمنا ويقوى صدقنا باقتفاء آثار هؤلاء القوم الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى ما خلد ذكرهم إلا لصلتهم بالباقي جل شأنه، وكل من اتصل بالباقي بقي وكل من اتصل بالدائم دام. Sebagaimana mereka adalah penyampai kita kepada Allah, barang siapa yang mempunyai hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tetap dikenang sampai setelah matinya pun. ربي فانفعنا ببركتهم وأدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن، الله يدخل عليهما روحا منه وسلاما منا، حبيبنا أحمد بن حسن فدعق والحبيب علوي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم يتغشاهم بواسع الرحمة وواسع الفضل وواسع الكرم وواسع الإحسان، يدخل عليهم روحا منه وسلاما منا وينزل على قبورهم شهابيب الرحمة إلى يوم الدين، ويبشر أرواحهم بأسنى ما يبشر بأرواح عباده الصالحين، ويقر أعينهم بما يريهم من فضله عليه.